Mwingi uyu urora usuritwe ni marakara ni utwikire wa gwosa makinya mawatho njarari ciao na kumundia mwaki ekwirana awei ni kire marauga ciiko ino ni ciongererekete na gikiro kinene guku kiava kuvikire kia thaa 9 cia utuku wa kuramukira umonthi bara ekwirwo aya mekugeragia gutonya nyumba ya mwikari umwe kuma thaa 8 thaa 9 tutia mamu turegua twina kiriro kinene muno ni gukorwo maranyarira andu aria maratina maceretie mbia wa muthenya uraramuka kirauko manjanire uthiete guketha niketha one uboco waku ukibethanirio wa na ningi marako tukunyana keiria itena matena kuruta wira na iwaya turona wataunu undu maritwa maria metanaga no magwitanaga guku ni magwitanaga maritwa ma koprosa maritwa tamau magiteta ekaria ni maorotete mbonge cia ugitiri gicigore giki ni undu wa kuvaguka kwa ugitiri guku makiuga ciiko cia wiki nae iratwarithwo na mbere mathaa ma kafyu iturere Magui na thina muno andu wetu tondu ai ni mengivire muno tuti security wa never nini maraukire utuko mathithukira Alex na mauka mavunja nyumba yake matemanga mavati miandare ni maire muthenya wingi no matemanga mwana kicio tagwa gatao mathie kundu kwingi na kukianja koma na kumaya mathoka ngindo nyingi muno jameni thirikari tuveyo giteri ona ninge kafyu eno erero kafyu ndirona kwina kafyu tondu warere magama kafyu ni mariko angikorwa nginya andu aci ni marabota gutumira nduthi viki na minsi iria zingi cionthe magatwika guka gutonyarira ningi uria tu thirikari tutwika kwigwa kiriro gietu igwa ikiriro gietu tu agikira mukonde gicanjama giki munini wa civu wa mwena wa Magui Veronica Njeru augite angikorwo ugitiri wa kwigana tutwika wa gukundikwa ora kwagerekete ciiko cia mwingi gwoca watho mokori mao ni ikuthi na mbere na kuonekana anake ani matuthumburite kivinda kiraca ni meriga kwenda kuraga mwene mucii woyu guku turi na ningaiwa mutethirie turageri kuvoya ugiteri te mwega muno mbare no yetu ya kagare tondu tuyaye wa gicovi ni Magui kimya kithiru makiria ngiri gana bare miandare ni muthungu ingi atagwa gitao wanake ni mutemange na ukora nurairwe mbia na kianjo koma wataguo Vandore Vainoro TV kuma kaunti ya Embu Beta kwa Peter Mungai.